fibroids n'ebizimba ebiri kukwata abakazi aza bikakwata ecweka cyabo ecyanyenenda. Dr. Dan Nabasa nashobora ko ebizimba byo muri nyenenda nibiretaho obumanyiso ngo kujwa munonga na no kushasha mu ndanto. Ebizimba ebi hariho obumanyiso bwabyo. Waba ori omukyara ukareba waza omu micwe wajwa munonga azo kajwa n'obwire bwingi abukuba abakyaro omukyara bashemukwana bamara rwagati y'ebiro 3 kusyara 5 nene wale warenga wazo muri 10 wazo muri 7 akona akamanyiso cya kabiri nabagira kushasha omunda abanyankore bakwetenda nto abacyari 10 omwe nabaine bizimba byo muri nyenenda kandi nibikira kwata abe myaka 25 abacyara nki 10 omwe murubo omubirebi no shanga ine fibroids ingashe bizimba ebyo ebitwagamba abakozesa emiringo yo kubarira ruzaro y'obwire buke ebasa kureta hebizimba byo muri nyenenda yabekozesiibwe obwire burengwa nko Dr. Dan arikushobora emiringo yo kubarira ruzaro mingi kunkaro heje y'obwire buke na munonga akakato abinje nibakamanya nkakadipo ntugira ngo mu magara g'omukazi akoresa obukato 8 amagara gego naga agayi no munsi ninga atarenze emyaka 2 arikukoresa akakataka ngo mukazi omwe noshanga amazire emyaka 8 hari akakato hati notunga risk yo kwija kutunga fibroids. Ebizimba byo muri nyenenda bibasa kukira byaba bitakuzire kandi byaba byarengere nibishemezubwa okurugirira hari Dr. Dan. Fibroids zanze kitandika umwe nizigenda aruho buzi kubana zitandika ahabwa lifestyle nko kutwagamba oshanga no koresa hormones nyingi ezikurugo mu mbarira yo ruzaro nko kutwagamba ogo muringo konka kuzuko bazarengire fibroids nikimanyisa ngu nibija kushemeza bazihemu rero obwo no basa kuzara. Dr. Dan nahabura abacyara okuragurira infections bukiri kare okukeberwa hamwe na butakozesa emiringo yo kubarira kuzara eyo bwire buke okugikozesa obwire burengo cyo kuzitangira no kureba ngu tuwa koresa ejo miringo yo kubarira ruzaro eyo bwire buke azo kagikoresa kurenga obwingi oburagirirwe rero kindi kurebeka ngo twarenze yeje myaka otakaziri ako koza kugerenza no twarebera hi fibroids zukutahama rero kindi kugumanura guza kare endwara ezeze ntahirizi ebizimba byo muri nyenenda bibasa kureta hakabiko butazara kandi obumwe na no kwihwa mu nyenenda bonozo micwe rero gumanujwa munonga no kundo kwezerwa munonga ubibwa mwesha icya kabiri twareba ngo nobasa kubura kuzara abwa fibroids ezo icya kashatu fibroids ezo kuzukukanya zaba nyingi nazo ntibasa kuya mu kansa ya nyenenda ikindi cyamere kinkagamba hari ekikurugo mu fibroids ezi no basa kushanga omukazi twayetenga kumwiha mu nyenenda aga gasha Olivia Kamsime ahabwa Tayari West omurimbara.